سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومون أقدسن عبيتن زيناتاتن مسؤوم زخي تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كم وترو نقبرو أقدس زينا تتساميتاتنا عالمنا بيالو إلنا نعاتاتهم زمدن مرداتنا كسفع زغل أفلطونا كسفع زغل زبالنا يو لألو كل دما نعاناون أبو زي ودنا زدلينا مدلاوات نخنقبر وسانك خون زغل زبالنا حبريتا حزنا لكم نغرب نايلو مارستي سفحو بوغ نيتو زمص زلو أويات كنبلا نخلينا هذا نيتو بتدغاغامي نتي أبالات هاجراتو بتعمي نزلوهم حدقا أقاتمهم زلون حدقا بزبرت ቋንቋ كسمع يفتنالو راشا قبل ملسنا يتكاز غني ويكهكان غني بيوكرين أسواراتنا أمريكان أوروبا بمتكاب سفه زخونه قبل ملسي بالا انتاي ز قبل ملسي كنرويا كنفتنينا انتاي ترجم كل ويخل كابز خنا بيت قتلخل نا أمريكا فلو الأخ زقبر أقداس انترفيو كنرينا نا أوروبا تن عبيت حمش هاجرات تجابيان زقبرو زلوهم كرينا كسام مودتا مساي صنحو كجمرو خلوغن ابز مجماركن لايك ندهريكم جميركم بتعم تصبغيو اتليست ان تسرح ناب قالوت كم زبازح تقبرو ان تسعرنا دما اتليست حاجه زي قبر مالت لايك ገንዘብ አይኮነ ወይ ገላ አይኮነን ግን اتليست ان تسرحناتنا ጽቡቅ ከም ዝኸው ናብ ብዙሓት ሰባት ከም ዝበፅሕ ስለ ዝገብሮ ጽቡቅ ሓበሬታ ድማ ወይ እውን ዕምቆ ዘሎ ሓበሬታ ንክፈልጡ ድማ ስለ ዝሕግዝ እምበር መጀመርያ ሎሚ ክጅምሮ ጀልየ ዘለኹ በዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተደጋጋሚ ዝዛረብዎ ዘለኹ ጅምሪና Begin this hour with a massive Russian strike over Ukraine, targeting the country's energy facilities. President Volodymyr Zelensky described it as one of the heaviest bombardments since the Russian invasion almost 3 years ago. The Kremlin says the attack was in retaliation for a Ukrainian strike on a Russian airbase using U.S.-supplied weapons. I want to bring in CBS News foreign correspondent Chris Lipsey for more on this. Chris. So, ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክኾን ይኽእል ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣብ ዩክሬን ገይራ ነይራ Of course, መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ፔንታጎን ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ክልኻል ኣሜሪካ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ዋላ ነቲ ብርቱዕ ሚሳይል ሩሽን ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጥርጠራን ግምትን ተዋሂቡ ነይሩ ግን በቲ ኮንቬንሽናል በቲ ኖርማል ዝጥቀሙሉ ሚሳይላትን ድሮናትን ገይሮም ሰፊሕ ዝኾነ ዳርጋ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ከምዚ ዓይነት ብርትዕ ዘሎ መጥቃዕቲ ይግበር ነይሩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየድ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ራሽያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ራሽያ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ዓንዳር ኣካይዳ ናብ ውሽጢ ራሽያ ግብረ መልሲ ከይተዋህበሉ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ብምባል መልሲ ይህብ ነይሩ ነቲ ዝበሎ ድማ ብብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ካብዚ ኩሉ ክንደይ ሚሳይላት ከም ዝተተኮሰ ስምዑ ሕጂ Correspondent Chris Lipsey for more on this. Chris, what are you hearing about this attack from not just our partners there and the reporters on the ground, but what you're hearing in London? Hey, Vlad, what we're hearing is that this is one of the largest and most intense aerial assaults on Ukraine, virtually since Russia's full-scale invasion nearly 30 years ago. Russia, in this specific attack, launched 93 missiles and almost 200 drones targeting critical infrastructure, namely the energy sector. Ukrainian President Volodymyr Zelensky. سنتهم تبل زلو زي متقعت زي بمطعنو ازي سفح تراي ديكونه دارغا حيدت مداركتي كابز كوينات زجمر زغاطمه يزبل زلو ከባቢ 100 ዝኸውን ሚሳይላት ከተኮሱ ከለዉ ከምኡ ድማ ልዕሊ 200 ድሮናት መጥቃዕቲ ኣካይደን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ኸ ከባቢ 300 ዝተተኮሰ ኣብ ምሉእ ዩክሬን ወላ ሓደ ሰብ ኣይተቐትለን ስለምንታይ ናብ ሰብ ስለ ዘይኮነ ታርጌት ናቱ ናበይዳ ናብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ዘሎ ኣገዳሲ ትሕተ ቅርፂ እዚ ድማ ኣብዛ ዊንተር እዚኣ ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብልዎ እንተኮይኖም ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኢሎም ዝሰርሕሉ ዘለዉ እንተኮይኑ ነዚ ኢንፍራስትራክቸር ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንሱ እንተተኣልዩ እቲ ህዝቢ ክለዓል ይኽእል ወይ እውን ዛሕሊ ቀሊል ስጉምቲ ይኮነን ዝንዛረበ ዘለና ብላክ ኣውት ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ኩሉ የጋጥሙ እዚ ማለት ሰባት ብምሎም ብቁሪ ክቕዝሑ እዮም ኣብዛ ብጣዕሚ ቆራሪ ግዜ ኢና ወቅቲ ናይ ኤሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ በረድን ናይ ቁርን ግዜ እዩ ስለዚ ኣብ ገዛ ሂተር እናሃለወካ ከመን ንጋዶ እዩ ግደፍ ሂተርካ ኤሌክትሪክ ኩሉ ክጠፍእ ከሎ ወላ እቲ መናሃብሮ ወላ እቲ ማይ ወላ እቲ መግቢ ክሰርሓሉ ትኽእል ኩሉ ነገር ብኤሌክትሪክ ስለዝኾነ እቲ ሂወት ኣዝዩ ዝኸብድ ስለዚ ንሰለስተ ዓመት ይኹም ከዓ ሳልሳይ ዓመቶም እዮም ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘለዉ ስለዚ እንታይ ክገብሮም እቲ ሂወት ብጣዕሚ ከቢድ ክገብራ ብዩክሬን ማለት እዩ ኣይሆፕ እዚ ኩናት እዚ ነዚ ርዩ ምናልባት ነቲ ዘተሰላም ክደፍኣሉ ምቁራት ናይ ጥቕሲ ክደፍኣሉ ነቲ ናይ መራሕና ዩክሬን ፀቕጥን ተገብረሉ ንዕኮ ዝትንክፎ ስለ ዘይኮነ ክርድኦ ይክእልኒ ንሱ ሓንቲ ሶምን ብዘይ ርግፀኛ ኮይነ ይዛረበኩም ዘለኹ ንሱን ስድርኡን
ኤሌክትሪክ ጠፊዎም ብቁርና ተማሕቁን ተዝሓድሩ ነይሮም ለውጢ ክገብሩ ምኻሉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝዓበየ ትራጀዲ ናይ ዓለምና ግን እንታይ እዩ ሽግር ይምፃእ ፀገም ይምፃእ ጥሜት ይምፃእ ፅምኢ ይምፃእ ነቶም ነቲ ውግእ ዝመርሑ ዘለዎ ኣይትንክፎምን እዩ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ፅቡቅ ገዛ እዮም ዝትክሱ ፅቡቅ መግቢ እዮም ዝበልዑ ሙቐት ዘለዎ ገዛ ፅቡቅ ክዳን ኣለዎ እቲ ተራ ህዝቢ እዩ በዚ ግዳይ ዝኸውን ስለዚ እቲ ተራ ህዝቢ ግዳይ ክኸውን ከሎ ድማ ንሳቶም ኣካይዶም ክቕይሩ ኣይግደዱን እዮም እምበር ንሱ እቲ ዘለንስኪ ኣብ ነፍሱ ኣብ ሂወቱ እንተዘጋጥሞ ነይሩ ገለ ለውጢ ክገብር ምተገደደ ነይሩ ግን ያ that's a reality of our world መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ነቲ ዘመሓድር ዘሎ ብቐጥታ ኣይትንክፎን እዩ ብከፊሉ ይትንክፎ እዩ ኣይትንክፎን እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ግን እዚ ሕጂ ቭላድሚር ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ብቐጥታ ንዘለንስኪ ክትንክፎ ዝኽእል ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ግን ናይ ብሓቂ ዓብዪ መግረፍቲ ክኸውን He says their defenses shot down 81 missiles with help from Western supplied F-16 fighter jets. Now, despite these efforts, the damage has been significant. Parts of Ukraine's power grid have been hit, and while energy workers are racing to fix things, So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 93 ሚሳይልስ ላውንችድ ካብኣተን 81 ሚሳይልስ shut down nearly 200 drones used in attack ድማ targeted Ukraine's energy infrastructure ስለዚ 81 ሚሳይላት ኣውዲቕናዮ ኢንተርሰፕት ጌርናዮም ዝብሉ ዘለዉ እተተረፈ ድማ ኣብቲ ቦታታቱ ወይ ኣብቲ ዕላማ ሃሪሙሎ ማለት እዩ ልዕሊኡ ድማ እዚ ኩሉ ድማ ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸር targeted Ukraine's energy infrastructure ስለዚ እቲ ኤነርጂ ነቲ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ እቲ ኩናት ዝገብር ዘሎ ሰራዊት ሎጂስቲክስ ናቱ ኣፅዋር ዝሰርሕ ዘሎ ነገራት ኩሉ ፋብሪካታት ኤሌክትሪክ እዩ ዘድልዮ ስለዚ ንኩሉ ጠጠው ከተብሎ ተኮይንካ ንነፍሲ ወከፍ ቦታ ክረኽብዎ ስለዘይክሉ ናይቲ ኤነርጂ ወይ ናይቲ ፀዓት ኢንፍራስትራክቸር ንዑ እንተሃሪሞም ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ናይ ዋላ ናይቲ ምክልኻል ዝግበር ዘሎ ኦፕሬሽንስ እውን እንቅፋት ክፍጠር ከም ዝኽእል ብምግንዛብ እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ተፀኒሖም እዮም ካብ ዝገብሩ ቲያቶም ይፅግንዎ ሽዑ ድማ ራሻ ተሃርሞ ማለት እዩ እዚ ደሎ እቲ መስርሕ ንሪኦ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝናበልካ ንክንደዩ ግን I don't know. Blackouts are affecting civilians. The International Atomic Energy Agency says that 5 of Ukraine's 9 nuclear power plants reduced electricity generation due to renewed attacks on energy infrastructure facilities. These strikes are part of Russia's ongoing strategy to cripple Ukraine's energy sector, especially during the cold, freezing winter months to weaken morale when cold weather really can make a difference between life and death. Yeah, it's an excellent point. Meanwhile, the president-elect, Chris, has criticized Ukraine's use of U.S.-supplied missiles for attacks on Russia. How is Trump playing a role in the war without even having taken office yet? Right. Even ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሙ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል እቶም ዩክሬን ነቲ ሚሳይላት ተጠቂሞም ውሽጢ ራሻ ምስ ሓረሙ እዚ ግብረ መልሲ ከጋጥም ከሎ ኮኒንዎ ነይሩ እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ውሽጢ ራሻ ዝትክሱ ዘለዉ ስለምንታይ እዮም ነቲ ህዝቢ ግዳይ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ውሽጢ ራሻ ተኪሶም ነዛ ዓውደ ኩናት ክቕይርዎ ኣይክእሉን እዮም እንታይ እዮም ግን ክገብሩ ዝኽእሉ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ናይ ራሻ ብርቱዕ ከም ዝኸውን እዮም ክገብሩ ብምባል ነቲ ዝገበርዎ ስጉምቲ ተቃዊሞ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኮለጌና ኣብ ዋይት ሃውስ ከይኣተዎ ከሎ ነቲ መንበር ናይ ስልጣን ከይተቐበሎ ከሎ ነቲ ፖለቲካ ነቲ ኣካይዳ ዓብ ፅልዋ ይገብረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ እቶም ዲሞክራትስ ኣይተዋሕጠሎም before he's inaugurated, well, Trump just said yesterday that Ukraine's use of American long-range weapons to attack deep inside Russia is making the situation worse. That's a direct quote. Russia didn't miss a beat today. The Kremlin spokesman embraced that criticism, essentially giving Moscow like a talking point to frame Ukraine as the aggressor, despite the fact that this, of course, was a war that Russia started. And this adds to the uncertainty in Kyiv and the international community because Ukraine relies heavily on U.S. military aid, and Trump has repeatedly questioned that support, vowing to end the war quickly in one day, in 24 hours. He said this multiple times without specifying how he plans on doing that. All of that leaves Ukrainian leaders and their allies wondering if they can count on continued American assistance, which is vital for their defense. So yes, even though Trump hasn't So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ድማ እቶም ምዕራባውያን ኣይሕጎሱን እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ዩክሬን ራዕዲ ይፈጥረሎም ኣሎ ዋላ እቶም ምዕራብ ኤሮጳውን ምክንያቱ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ምስቲ ናይ ራሻ ዝብልዎ ዘለዉ ዝገጣጠም ዳ እምበር ምስቲ ኤሮጳ ዝብልዎ ዘለዉ ናራቲቭ ወይ እውን ኣገባብ ዘረባ ኣይገጥምን እዩ ዘሎ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኩናት ስለምንታይ ተጋደድዎ ኣለኹም እዩ ዝብል ዘሎ ኩናት ስለምንታይ ተጋደድዎ ኣለኹም ዝብል ዘረባ ድማ ብኤሮጳውያን ንራሻ ምድጋፍ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ዝቆፅርዎ እሱ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ዘይትፅዕሩ ዝበለ መራሒ ደጋፍ ናይ ራሻ እዩ ዝበሃል በቃ ናይ ፑቲን መጋበርያ እዮም ዝብልዎ ሰላም ናይ ሰላም ዲስካሽን ዘይግበር ተተባሂሉ ንራሻን ንዩክሬንን ኣብ ጣውላ ዘይነቕርቦም ተተባሂሉ ደጋፍ ናይ ራሻ እዚ ናይ ፑቲን ትረኻይ በቃ ከምዚኣ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
تكون النت انتهى كم زخنا يتكونات قبلوا يدليون الله تزخاء تناي بايدن زنكسومي بايدن كميلو كنسعر سلازخنا كن ذاتينا قال مالز بالزرباك سمع يقولون سلازبلت محضرنا بايدن كوبيناي عمو بيناي غزيو ابزوان زي تبلينكن زبالكم دمات جاك سلفان زبو زلو يمبر بدح مغارجات الناس وار كامبانيات كزدرو خزلو اجداي ناي دونالد ترامب كن كم سلازي كونت بلان እዚ ኩናት እዚ ተጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክናደሎ ወይ ዝብሉ ዘሎ ሰው እቲ ኩናት ብሩስን መልክዕ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኣክቹሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወኪል ናይዚ ዩክሬን ተባሂሉ ዘለውን ኣብ ፎክስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣተሓሒዝና ምዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ዳርጋ ካብቲ ናይ ጆ ባይደን ነቲ ኩናት ምግዳድ ሽግር ምፍጣር ተዘይኮይኑ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ቭላድሚር ፑቲን ብርቱዕ ገብረ መልሲ ይብሎ ኔቶ أقدموا نوح نتهزبي نتن حجرات أبالات حجرات ناتو جنجف متن كاتا ويبرت متن كاتا يزبهم زلوا زغا زمسكم زل حدقة أفليتكم الله خم دنا بلي يتنقلوا سكنتا يتمتن كاتا كابي زبقس. NATO's new boss has called for higher defence spending to counter Russia, saying alliance members need to shift to a wartime mindset. Mark Rutte described the global security situation as the worst in his lifetime and warned of China's ambitions. From NATO's So نيتو انتاي كجبري فتنا له I think تذكروا تخينكم از حلفوان بزح بزي امثال كوني ريبريزنت سياسي الوزن بري نيتو اب سرح كملس وي وانت دلاينات نيتو كهنص اندحرو قينو راشا كم عبي سقات كم زخونه غيركادو تشطو راشا نابنت نيوروبا كورايو قال ملد تبلوم شعو تنهجرات بزح باجت ام كل خالك جبرين از باجت زدما اوروبا ናይ ምክልኻል ዓብይ ሓይሊ የብሎምን ወይ ካምፓኒ የብሎምን ዝማለት ምናልባት ሕጂ ተጀሚሮም ድሕሪ 10 ዓመት ኣብቲ ጌም ክመፁ ይኽእሉ ኮኑ ድሕሪ 10 ዓመት ኣብቲ ጌም ክመፁ ይኽእሉ ናይ ምፍራይ ዓበይቲ ኣፅዋራት ናይ ምፍራይ ማለት እዩ ናሽቱ ፍሪዮም ግን ዓበይቲ ማለት እዩ ስለዚ ብሙሉ እዚ ኔቶ ክንሃንፆ ኢና ኢልና መዓት ገንዘብ ዝወፅእ ናበይ ክኸይድ ቀጥታ ናብ ኣሜሪካ ፅቡቅ ፈሊጥኩም ኣለዎ ናብ ኣሜሪካ ይክኸይድ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ክሽመት ስለ ዘለዎ ታፅዋር እቲ ገንዘብ እቲ ክወፅእ እንተኮይኑ ሓደ ዓብ ስጋት ክትፈጥር ኣለካ ስጋት ተዘየለ ተገብሪዮም ገንዘብ ኤውሮፓ ምክልኻልናቶም ዜሮ ገይሮም ዝነበሩ ኣፅዋር ምግዛእ ወይ እውን ገለ ገንዘብ ከውፅኡ ይደልዮም ነይሮም ስለዚ በፍንጫ ከም ዘውፅኡ ንክትገብሮም ናይ ራሻ ስጋት ክትፈጥር ክትክል ኣለካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ነገራት ድማ ክሳብ መወዳእታ ከቢድ ከም ዝኸውን ክትገብሮ ኣለካ ደን ኤውሮፓውያን ነቲ ክገብርዎ ዘይደልዩ ዝነበሩ ዋላ ብዋጋ ናይ ቁጠብኦም ይኹን ዋላ ብዋጋ ናይ መፃኢ ናይ ደቆምን ናይ ህዝቦምን ይኹን ከም ዝገብርዎ ትገብሮም እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ፅቡቅ ጌርና ክንሪአና ምክንያቱ ነዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ዝድፈኣሉ ዘሎ ደይመደይልካ ነቲ ኔቶ ምህናፅካ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ነተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ንዓታተን ገንዘብ ምምጋብ ማለት እዩ ሲምፕል ኢትስ ጀስት ሲምፕል ከመይ ጌርካ ዲማንድ ትፈጥር ዲማንድ ክሪኤሽን ይበሃል ንኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ንብረትካ ከም ዝደልዮ ትገብሮ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒስ እንዳ መድሃኒት እንታይ ዝገብራ ኮቪድ ፈጢረና ብለን ኮቪድ ኣምፅአን بعلن كتابة جيرن تنا كتابة كامبانيات مالتيو نت كتابة بجد يتعصبكم زوزدو حدا جزء ده يكونه كلته ثلاثة جزء أربعة جزء كسب عندي زوز سبعة له سجرب مالتي لذي نت حمام بعل خادة فيروس بعل خسارة حمام تسرح شعو مدهني سرقة تشطو مالتي نغلط الكادمات تشطو بيت مدهني كتابة تبوم زل خا توسخ كال حمامات كم زمان تتجبر نتكال حمامات دما مدهني ناتتصبر تسرح كم نابل كاي ترجم لهم تي بيزنس عالمكم أبل كمبيوتر استغوي انت يقبر آيفون يشتغل لك آيفون مستجزا خاين تجيب لك آيفون ملو كنت كمال تخين كا ماك كمبيوتر كنت كمال لك يجيب لك ماك كمبيوتر تجزء أمونجو ماكين جلملن سبيس ميمور ناتكا صعيب سلزغون نسأل خان فيديو ثات كان ميمور جزاب لك ميمور قد جزي خاص سنهيلو آيباد كان ليه كايب لك شو تايفون كا أبجريد كبرة تايم كل جزء جنزب كان موساد من قد يوم زفترو ليتم معالتن كمي جيرنا جنزب كان وصل يوم زبلو بيزنس سلزغون سلزي الزخاء ناي ديفنس كالك اكوميم تعاتم دحان ገንዘብ ካጥራይን ወሲዶም አይቀጥሉ ኻኒዮም አቶም አፕል የዝብለኩም ዘሎ ወይ ሳምሶንግ እዚኦም ግን ብሂወት ናይ ሰባት እዮም ዝፃወቱ ምክንያቱ ዝሰርሕዎ ቀታሊ ቦምባታትን ሚሳይላትን ስለዝኾነ ብሂወት ናይ ሰባት እዮም ዝጣልዑ ዘለው እዚ ኸ ኣነፂርካ ኣስተኻኺልካ ምፍላጥን ምርዳእን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ሶ እንታይ ማለት እዩ ዝጅን ንቐፃልነት እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው
Story is about NATO, the North Atlantic Treaty Organization. NATO members finally seem to have woken up. The European ones think that they are in danger, and they have realized that they need to do more. They're planning to increase their defense spending to 3% of their GDP, and this is a huge win for the United States, especially for Donald Trump. 3% ናይ ጂዲፒ ናቶም 2% ክኸፍሉ ኣብዮም ዝነበሩ መራሕቲ ኤውሮጳ ሕጂ ናብ 3% ናይ ጂዲፒ ናቶም እዚ ገንዘብ እዚ ገሊአን ሃገራት 1% ኣይከፍላን ነይረን ሕጂ ኣብቲ ቁጠበን ሕማቕ ዘለዎ ገንዘብ ቀዳምነት ዲፈንስ ስለ ዝኸውን ገንዘብ ካብቲ ቁጠባ ተማሂቑ ናበይ ክኸይድ እዩ ካበይም ከምፅዎ ሕጂ ገንዘብ እዚ ዘውፅዎ እንተነይሮም ተይልካ ካበይ ካብ ሶሻል ሴኪሪቲ ድዩ ካብቲ ናይ ጥዕና ድዩ ካብቲ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ዝግበር ዝነበረ ባጀታት ወሲዶም ናብዚ ክወስዱ እዮም ስለዚ 3% ኣብ ናይ ጀርመን ቁጠባ ማለት ኣማይት ቢልዮናት ገንዘብ እዩ ብቢልዮን እዚ ትመን ገንዘብ ኣማይት ሚልዮናት ክብል ኣይክልኒ ሜቢ ኣይ ዶንት ኖ 20 30 40 ቢልዮን ክኸውን ይኽእል ኣይ ዶንት ኖ ጂዲፒ ናቶም ከባቢ 3 ትሪልዮን እንድሕር ኢልና 3% ናቱ ክንደይ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልኩሌትድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ብሓፈሻ ብዙሕ ገንዘብ ክኸውን እዚ ከዓ ብምሉእ ምስተኣከበ በቲ ኔቶ ደረጃ ዓቢ ባጀት ክኸውን እዚ ዓቢ ባጀት ድማ ናበይ ክመፅእ እዩ ናብ ዝበፅሐ ክፋሉ ተኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ካብ ኣሜሪካ እዩ ክሽመት ተኣፅዋር ስለዚ ናብ ቁጠባ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክኸውን ማለት እዩ ናብቶም ቁጠባ ኣሜሪካ ዝበሃል እምበር ናብቶም ቢልዮነራትን ሃብታማትን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ Let me give you some background first. NATO is a Western military alliance. It has 32 members, 30 in Europe plus Canada and the US. NATO was supposed to be a security bulwark for the Western world. But in recent years it changed. It became an excuse bulwark for the Western world. ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ካርታ ሓደ ካብቲ ንዓለምና እዚ ካርታ እዚ ኤውሮጳ ብምሉእ ረእይዎት መዓት ሃገራት ኣለዋ ግን ክንእስ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ከምኡ ድማ እቲ ካናዳ ረእይዎ ነዚ ካርታ እዚ ክርኢ ከሎ ሰብ እንታይ ዝርኢ እስከ መጀመርያ ዋው ኣሜሪካ ኣዝዩ ዓብይታ ካናዳ ኣዝዩ ዓብይታ ገለገለ እዩ ዝብል እዚ ከዓ ፌክ እዚ ካርታ እዚ ንባዕሉ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣሜሪካን ካናዳን ዓበይተን ግን ብመንፅር ናይ ኣፍሪካ ካብ ኣፍሪካ ዝዓብዩ ገይሮም እዮም እቲ ካርታ ኤግዛጀሬት እዩ ዝገብሮ ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ፕላኔት ናትና እዚ ከምዚ ኣሜሪካ ዓብ ገይሮም ሓደ ካብ ክንጥቀቀሉ ዘለና ክንዚ ኮነን ቤትናትን ብመንፅር ናይ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ እቲ ሰሜን ኣሜሪካ ዝበሃል ንእሽተይ እዩ ምስ ኣፍሪካ ዝወዳደር ኣይኮነን ግን እቲ ካርታታት ወላ ኣጎላልሓ ናይቲ ካርታ ንባዕሉ ፓወር ንደሞንስትሬት ክገብር ሓይሊ ንኸርኢ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ስለዚ ኣገይን 32 ሃባላት ሃገራት ከክልተ ካብ 2 ክሳብ 3% ናይ ጂዲፒ ናትን ኣብ ዲፈንስ ክገብራ ነዚ ድማ ናብ ኣፅዋር ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ A way for Europe to shirk its defensive duties and leave security to shirk its defense. A way for Europe, but in recent years it changed. It became an excuse. A way for Europe to shirk its defensive duties and leave security to Big Brother America. That's how it's been since the 1990s at least, but things finally seem to be changing because of two major factors. One is Russia's invasion of Ukraine and the second is the return of Donald Trump. Trump first took aim at NATO in 2018 during his first term as president. He pulled up the other NATO members for not contributing their fair share. NATO has a guideline. It wants members to spend 2% of their GDP on defense. Every member should spend 2% of the GDP on defense, but most countries don't do it. So Donald Trump called them out on it. So እዚ ኔቶ ዝበሃል ነዊሕ ዓመታት ከባቢ 75 ዓመት ገይሩ ዘሎ እዩ ኣብ 75 ዓመት ብውሕዱ ዝሓለፈ 34 ዓመት ዝኾነ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ መፅዩ ንኔቶ 2% ናትኩም ብግዲ ክፈሉ ወይ እውን ኣትሊስት ካብ 2013 ተገይሮም መትሕጊ ወይ እውን ኣበይም ገይሮም መትሕጊ ኣይፈልጥኒ ዝኾነ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ገዲድዎም ኣይፈልጥኒ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ 2016 ምስ መፀ ግድን ክትከፍሉ ኣለኩም ዘይትከፍሉ ተኮይንኩም ግን ፀጋ ንሕና ክንወፅእ ኢና ካባኹም ኢልዎም ኣሰንቢድዎም ነይሩ ግን እንታይ ኢሎም እዚ ካበይ ድመፀ ይድሓን 4 ዓመቱ እናሽካዕናዮ መለስና ነተን 4 ዓመት ምስ ወደ ክግለፍ ስለ ዝኾነ ከም ተቐደምና ክንከይድ ኢና እናበሉ ከለዉ ተገምቲሉ ኣብ 2020 ከምዚ ዕወት ገይሮሞ መቸም ኣይተዋሕጠትሉና ኣላ ክሳብ ሕጂ ተሳዒረ ይብልኒ ዶናልድ ትራምፕ ተጨውያ እታ ምርጫ እዩ ዝብል ኣብ 2024 ድማ ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ማለት ኣብቲ ምርጫ ሕጂ ድማ ኤውሮጳ ሽራራ ኣትይዎም ኣሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎም መጠንቀቕታ ከተግብሮ እንተዘይክኢሎም ነታ ሶኬት ናይ ኣሜሪካ ምሒቁ ገዲፍዋ ነቲ ኔቶ ገዲፍዎ ክኸይድ ድሕር ዘይብሎ ሰብ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ He threatened to pull the US out of NATO or at the very least not protect what he called the delinquent states. That's how he put it. He called them delinquents. The words were harsh, but they gave NATO members a much needed reality check. Most of them started to increase their defense spending, but it was happening slowly. Then in 2022, Russia invaded Ukraine, and that's when real progress took place. Europe was shaken, so it started to invest in its defenses. European NATO members increased spending by $100 billion. This is over the last 2 years, and things became even more urgent this year after Donald Trump won the US presidential election.
The European NATO members know that they are on the clock. So how many NATO members spend 2% of their GDP on defense now? Until 2018, just 6 of them did. But this year, the number has gone up to 23. It is major progress. But is it enough? NATO chief Mark Rutte does not think so. A decade ago, allies agreed that So انتايو اجتن تن هجرات تنكلت percent مخفال أبيهم مالو تم هجرات جدما ناب 3% كديب خلالو يبلو مالو تناي ديفنس حدش على فقيرو مزلو قال يدما كابتن 30 كلتن كلن وناي كفلانين زلو حجون اب 13 لين كفيلا كابتن 30 كلتن مالو سلازي ستيل زي كفلا هجرات كخفلات دلوات زي كونا 3% ناي جي دي بي كخفلات دلوات زي كونا هجرات كم زلو بغزابي دلي اب مقصال دما ازي زغبرو زلون اخول سلازي كونه تاب 2% ناب 3% كديب علو يوم زلوهم زلو جتنيتو زبال مالو Not think so. a decade ago, allies agreed it was time to invest in defense once again. The benchmark was set at 2%. By 2023, NATO allies agreed to invest at least 2%. At least. I can tell you, we are going to need a lot more than 2%. NATO is now calling for even more defense spending. 2% is not enough. They want to increase it to 2.5% in the short term and 3% by 2030. NATO is planning to put forth this proposal next year during their summit in June, and that'll happen in the Netherlands. It's a steep hike, but the NATO chief defended this increase. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. So ملو بملو رعدنا تزبك فترة اللي زفتن زلو ترعد دما بغليلو كتف زخل زنبريو نعبنات مسراشات زت سلام جيروم أنا تكون تازولو تساقم كفتحوا يقولون يروم جن بتعلامة سلام المفتار يكون سلام بيزنس يكون نعطاتهم نيتو سلام ربحية بلو نيتو كم تكان وجن عقرقرن ايو زربحو او يسرح زلو تماو زلو سرحتنيات ببولهم كيناتن ورا كيناتن تليو أتوكرنا عالم زرحبو سلازي السلسلة زخونة بيزنس جدا يوم تساقم كفترون الراشا كابنوي عمتات ام هوليوود لايتومن حدا جاناتهم ويكتودق عن أمريكا تفندلا غيرهم سلازي هكذا كل الفيلم تاعتناتهم كما يركع ني راشا تسعر كما يركع تودقهم كل جزء تناي برتع كينات خون كل راشاويان أنصارهم كم زواجو زلو ناقبريم يجي كنا بشاينا غيرهم مخل يهلويا معنا كوات هوليوود زبال سلازي رسعكو سقيلكا هوتتا سلازي خونة فيلم تات اب رياليزم كتنبر تجميركا هوتتا ناتهم بورينج سلازي خونة دارجا عينو عمتات اللي ناي هوليوود فيلم خابزيري بفلاي دما اكشن فيلم غابزير مالت سلازي اتقدم كرخلنا كل تي صلاتي كاب راشا كم زمت سلازي تي راشا تمام غير بلا غير مابرس سب صريبوم راشا صلاي كم زخونه براشا كو فلاديمير بوتين اكل ناي تخون كون دافقدول نايلون كوي كلاتهم كبرحنا راشا بورسيا سينون تخونه اكل ناي اوروبا امريكا ناي نيتون غبارو نايلوم مين صلاتو كون دليت اينبروم ግን صلاتو كون تمريصوم سلمتاي نتناتهم وور بيزنس نتناي كينات بيزنس صلاي انت زيبلكا ولا عم تترجمي بلو ماني جنزب كباكا زي صلايك تفترت كلا لك كيف توي جرما ايران كما حدا عبد صلاي نو كينا زدالو زلو خبرويم بعابي دما تشاينا سلو زلوم تشاينا نو كينات زخونه يقوم مدب يبلان ناي زخونه ناي كينات تاريخ يبلان جن نت بيزنس ناتهم صلاي عب كلهم سلو زلو عب انتلو دما خمس غير كانت تزبي مور جنزبنا باصوار نابت ديفنس كم زمص تقبرو بحيلي انا توكينات دما تبلو مراخب كاسريت كابا فنجا شاينا مسيخه عقرقر تفتر كمنا غبركا نتي بيزنس ناتكا تسالطو سلازي كينات كسا بيزنس زخونه تردي خام خاديت اللي اوروبا خانتا يقبروا لو اسكز دحنا نيتو نبلالنا توم اوروبا تنحمشت عبيت هاجرا زبحال ركب غير نير من ينسكس معايا نبزي Pleasure as always. Thank you. So the Big Five grouping, what is it? And we see so many national groupings at the moment. What's the aim of this one? It is true. It is true. Well, maybe let's say that from the Polish perspective, from our country's perspective, this is a very important format. Obviously, the Big Five some time ago was meeting in a different configuration because it was France, Italy, Spain, Germany, and the UK. But after Brexit, when the UK exited from the European Union, this became a smaller format. And obviously, during Polish law and justice government, Poland was not so much included in these discussions. So now. So زغا حجك هذا بقى كابشم نابشم يزغيات زلو بيج فايف كاكم لجميرو مالو تبيج فايف سبهات زلو دما من يزخون زلو ناي طليان جرمن فرنسا طليان سبين
كمان مع بولند منيستر قدات وزايناتهم بقى حسب بالتيك سي كبو حسب قال ملا كل نتي كويناتنا يوكرين نما بده زقبر زليو انت عين فورما زي تجبري بقى ني راشا نمدخا من راشا نمسنبال بقى كل عينة حسابتنا وارساو باكتي بحال حسابنا يقل باك تبعيلو ديلي سيقبر ناي سممع يقبر تنيتو لو اب تنيتو تم بالتيكس قال يبلو شعو بقى معات اخيباتات يزقبر زلو كل دما كما يجيركا نزي راشا جيرات لهم زلا صقام بخمي كبد هو يخلو تحجز زخل تبعيلو زقبر زلو كابز خلو تي صقام كتفتحو انت تخيل كنت زبالت انا يرينا نبل بزو حسب دما بزيام سمامعو تحانيتو دونالد ترامب لما اب عايز امن من البا دونالد ترامب كابو ترغيبو دونالد ترامب تدي فتحوا قداي زي بعوتنا راشا تراي كودا زغل قال مفتوح كل ويكلني زي بعودنا راشا انا نبلغ معناته بسعرتنا راشا تتباهلوا راشا كتفرس الله مالتي بلان كومي تام مونغوم زلا كايا كلاسنا اوروبا هاير كوميشنر كوينا زلا حجي ساخميات راشا كتفرس كتكلالوا كتسعر الله ابنا اشتو هاجرات كتماقل الله سلازي كومن دحر قيني تبلان تكوينات ساعه كندي كبيت كون كم زغل معناته نيكول رواه غري راشا لازم من هالباتني نبوتين بفلوي قتيل كا ماريخ كا غلط زي كوينوسي بوكينات إركا خمود قبر ما يتخنق by the way سنه لا كاري كومينتايكم زولز براشاو. We are looking at a renewed format of G5, including Poland. And actually, we have to perceive Poland now as some sort of an accelerator and trigger of this format. So before discussing yesterday's meeting in Berlin, we have to remind our audience that on November 19, there was a first kind of renewed format of G5 meeting in Łazienki, in Warsaw. And it was organized by our foreign minister, Radosław Sikorski. So Poland abzwan دي حدا كابتوم عبي مسارحنا أمريكا خوين زلوا أمريكا برقص بولند بزحو تحضروا بيزس هلوا تنبالتك زبالة فلاي فولي يسألنا راشا سلزلون نا أمريكا زيادة مساين سر حزلا إستونيا إلكا لاتفيا إلكا ليتوانيا إلكا بولند زياتهم بتعمي نتي كوينات مس راشا كقصص زلوا يوكرين كسعر اللوا يلون بتري زبلو زلوا أمريكا ما نعم زيادة أبعتهم يتتكز على ولا تا هاي كوميشنر نايت يوروبيان يونيون منيس ودياتو زي خوينا دلك كايا كالاس كاب استونيا برايم مينستر زنبرت ياكاوي امتيوما ناي ديفنس حلافنا ناي اوروبا غيروم زلو كاب ليتوانيا زمصي سلازي بولند دمات بيز ناي تشمت عندنا توم بالتيكس نابت سلطان اوروبا حبرت يتو مالو مخنيات ساتم فلو يصلنا راشا سلازلوم وي ون راشا كودغوا حلم سلازلوم نساتهم زياده بوتات هي كامله ناي كوينات غوسكواس زياده كدف الكا يخلو بنصارو እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ከንታይ ገብርለው እስከ ንዓታቶም ካ ክንሪ ዶናልድ ትራምፕ እስከ እንታይ ብላሉ and has she accepted? Well, Larry, good to be with you. I don't know. I'm not sure who's been invited to the inauguration yet, but it would be brilliant if he did something like that. You know, when you look back on inaugurations, no foreign leaders have even come. I know they didn't come for Obama, and they didn't come really for Biden as well. And I think it'd be brilliant to bring in your biggest economic adversary and bring him into the inauguration. I think it'd be really smart to do that. I just. You know, one thing with President Trump, he really does think out of the box, and this would be one of those out of the box thinking that he's done. And I think it'd be pretty brilliant to do that. It brings somebody like the Chinese in. But you know, when you mentioned Paris a minute ago. Donald Trump abti inauguration natu way win mamarrata na presidentnet natu ni president na China addi moy bahalalo of course na China anatadme anatsigwoz bal habritawn wotilo bahfashagel نتزعبي بقنا قنتين صلايين ولا نيتشاينا خمس غبره تشاينا خمس غبره نابل بروباغندا زغبرت نبره ابتما مرقطاناتو نا تشاينا قدم خلو مس تشاينا كسابنا كوفيد صقم زغاطمنا يزبل بعد دونالد ترامب بس بريزنت شي صبق زمدنا صبق مرداني نيروني يبلال ولا تشاينا ون مس دونالد ترامب كردادو زخل ميديا بروباغندا زغبرو زلمبر مس دونالد ترامب كردادو كم زخل يم زعم سمو ونياتو دونالد ترامب تاينا يلاكم بيزنس ماني اي بيزنس سبيو على بيزنس ردويو بيزنس بخمي يسرح حتى كانت حرارم كخمسه يسرح كويناتنا قبر كخمسه يسرح زبسح تحركه بيزنس نات دايو هوتيليو هوتيلاتن ريل استيتن اب كوينات يسرحني لازم كوينات بخمي دي فتوسو على ما هو سبت راي كوين دي كونس مستين السجن بروز نبر عوده كوينات عوده بيزنس عوده قطبه مالتي كوينات هيكيدني بر ابتنا كوينات انفستيجير زلو تزخون نيرو كم بعد بلينكن مالتي كوينات كقدر تراي دلي بلينكن كابتن ديفنس اندستري اوتاتي كونسلتنت قال بهميمتي منستر مكلخان امريكا زلو لويد اوستن كمو ابتنا ديفنس كونتراكتور دنبري ابتنا اصوار ما زسرح زنبري
ጆ ባይደን ፖለቲከኛ ይምል ይወጡ ቢዝነስ ኣይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ስለዚ ደሞዝተኛ እዩ ደሞዝተኛ ከምኡ ድማ ኮሚሽናት ካብ ዝተፈላለዩ ገለመለ እናወሰደ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ኩናት እቶም ናይ ኩናት ካብቶም ዝያዳ ኮሚሽንስን ገለ ዝኸፍሉ ስለ ዝኾኑ ንክትምረፅ ከለካ ገንዘብ ዝህቡ ስለ ዝኾኑ ኣብ መጋበርያ ናቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ቢልዮነር ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ሆቴል ኣብ ሆስፒታሊቲ ዘሎ ቢዝነስ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ሪል ከምኡ ድማ ኣብ ቲቪ ሾው ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ ቢዝነስ ናቱ ኣብ ሰላም እዩ ዝሰርሕ ሰላም ስለ ዝኾነ ድማ ትርጉም ናይ ሰላም ኣብ ቢዝነስ ይርድኦ እዩ that's why እቲ ኮቪድ እውን ብትሪ ዝቃወመ ነይሩ እቲ ሎክዳውን ዶ ገለዶ ብፍላይ ካብ ቻይና ግሉፅነት ስለ ዘይነበረ ኣብኡ ምስ ቻይና ዝያዳ በኣሲ ገይሩ ግን ኣይ ቲንክ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ዩክሬን ከንታይ ክግበር ከም ዝኽእል እስከ ብዛዕባ እቲ ዝዛረብዎ ኣብዚኣ እስከ ንስማዕ Yes, I agree with this. General Kellogg, let me just continue this guest list conversation we're having. Would you advocate inviting Putin and Zelensky, and then after the inaugural, sitting down with them and talking, or the next couple of days, sitting down with them in Washington, D.C., not in Europe someplace, right here in Washington, D.C., and try to hammer out a deal? እንታይ ይብሎ ኣሎ ብዛዕባ ምዕዳም ናይቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ ካብ ምምፃእኻሲ ቭላድሚር ፑቲን ዘለንስኪን ክልቲኦም ኣብዛ ዓዲምካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ገለ ዘይኮነሲ ኣብዚኣ ዋሽንግተን ዓዲምካ ገለ ነገር ክገብሩ ምግባርከ ከም ሓሳብ ኣሎ ድዩ እዚ ኸ እንታይ ምኾነ ትብል ይብል ኣሎ እዚ ዝሕቶ ዘሎ ጀነራል ኬሎግ ዝበሃል እቲ ኤንቮይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ጉዳይ ዩክሬን ክኸውን that's why ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ነቲ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ኩናት ከምፅኦ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣብ ምባል ነቲ ዕላማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምትግባር ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ ይገብሩ ከም ዘሎ ክዛረብ እዩ Yeah, Larry, anything that President Trump does, President Trump plays, 3-level chess, and it wouldn't surprise me if he did something like that. Could he do it? Of course he could do it. He could make such a bold move. But when it comes to Ukraine and Russia, I really do believe this is going to get solved within the next few months, because he's the only person who can do that is President Donald J. Trump, and he will do it. They're tired of killing each other over there. This is time, as the president said in September when Zelensky came to Trump Tower, and I think he can pull it off. And, the optics of somebody inviting people like that is really pretty good. So I would put it this way. I would not put anything beyond the realm of the possible that he would do that. And it wouldn't. So እዚ ነገር እዚ ክግበር ዝኽእል ተኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ እዩ ኢሉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ንሕነ ተራ ሰብ ዝሓስቦ ወይ እውን እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ከምዚ ኣይከውን እዩ ዝብል ሓሳባት ኣብ ርእሱ የለን ኢሉ ኩሉ ነገር out of the box እዮም ዝብልዎ ዝኾነ ነገር ንምፍታን ድልውነት ኣለዎ እዚ ኸዓ ኣብ ፍሉይ ሰብ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝገበረ ኣብ ቢዝነስ ክትዕወት ተኮይንካ ካልኦት ዝገብርዎ ነገር እናቐዳሕካ ብምግባር ኣይኮንካን ትዕወት እዚኣ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጣ እዩ ካልኦት ዝገብርዎ ብምግባር ጥራይ ክትዕወት ዓብዪ ዓወት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ፍሉይ ዓወት ክትገብር ተኮይንካ ፍሉይ ውሳነታት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ፍሉይ ዋላ ኣብቲ እዋኑ እቲ ቅቡል ዘይመስል ወይ እውን ፅላለ ዘድምፅ ዓይነት ውሳነታት ትወስድ ኣለካ ኢሎን ማስክ ሲ ንሰማይ መንኮርኮር ክሰድድ ኢሉ ኣብ ናሳ ዘይሰርሕ ከሎ ከምኡ ክብል ከሎ ፅላለ ይደስምዕ ከመይ ገይሩ ፅሉል እዩ ዝብሎ ኤሌክትሪክ ካርስ ብኤሌክትሪክ ዝኸይድ መኪና ተራዩ ዘይፍለስ ብኤሌክትሪክ ካርስ ከተማታት ክመለዩ ክብል ከሎ ፅላለ ይደድምፅ ወይ እውን ኣውቲስታ ዘይብለ መኻይን ከም ታክሲ ኮይና ናብዚ ከተማ ክዘውራያን ክብል ከሎ ፅሉል እዩ ዘድምፅ ኩሉ እዚ ግን ኣብቲ ግዜኡ ክትሪኦ ኢኻ ሪያሊቲ ዝኸውን ስለዚ እዚ ንሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ entrepreneurs እዮም ዓበይቲ ቢዝነስ ፒፕል ቪዥነሪ እዮም ንዓኻ ዘይረኣየካ ክረኣዮም ይኽእል እዩ ኣብ ፖለቲካ ድማ ከምኡ እቲ ባህሪ ስለ ዘለዎ ፕሬዚደንት ሺሲ መቀናቕንቲ እዩ ምሱ ከምዚ ናይ ጆ ባይደን በቃ ምትፍናን ጥራይ ክገብር ዘይኮነስ ምሱ ኮፍ ኢሉ ክረዳዳእ ሽግሩ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ክፈትሕ ምሱ ክዘራረብ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ከም ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ኣብ ሪስፔክት እዩ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ that's why ምሱ ኮፍ ኢሉ ክረዳዳእ ከም ዝኽእል ንዘለንስኪ ከም መራሒ ተቐባልነት ኣለዎ ስለዚ ንክልቲኦም ኮፍ ኣቢሉ ከረዳድኦም ዝኽእል ሰብ እንተሎ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን ስቲል too early to judge ቀልጢፍካ ውሳነ ክትበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ very complex ጥውይ ዝበለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዋላ እውን እንተደለየ ከመይ ገይሮም ከሽክዕዎ ይኽእሉ ወይ እውን ማኖ ከትሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ሓደ ካብኡ ኣብዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ባይደን ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ መስምዑ ካብኡ ተበጊስካ እቲ ኩነታት ንኸይፍታሕ እንክላሉ ክገብሩ ክፍትን እዮም Now in the twilight of his administration, President Joe Biden is doing everything he can to flood Ukraine with more weapons of war, more ammunition. It's hard to say exactly for what he's saying. We're going to talk about in a minute what his intent is, and what's actually going to happen are probably not the same as what he's saying. But we're going to try and assess, what the
شو أبتناي مودة ساعات مع أبتناي مودة معلتات ناي سلطانو جو بايدن تاي قبر عليهم زلزلو أصوارات كم حسب يوكرين يقار له إذا كان تايو دونالد ترامب من دحريلو نزلتوا السنة جزء كقصلوا له زغلوا عدلات مفتقر مالتي. So Biden administration says it is surging deliveries to Ukraine as Trump criticizes decision to allow US weapons to strike inside Russia. So Joe Biden بيستخال مثلا مو بزح أسوار نبي يوكرين كم زعات تخجبري تعرالو دونالد ترامب ما أتي وسانتات جو بايدن زجبر زلو نعوك نكف يرالو سلزي التفل اللي نايكل اليوم بقول حير رأي كماله. Impact of that may be on the course of the war. And in fact, can it have any impact? And we have with us to discuss this today somebody new to our channel. We're very excited to have him, and that is retired Commodore from the UK Navy, from the Royal Navy, Steve Jeremy. Steve, first of all, welcome to the show. Really delighted to have you on today. Thank you very much, Danny. I'm a great fan of the show, and I think there'll be lots of people like me who thank you for two reasons. Which is, firstly, we're interested in the show, but also we get something that we don't get from the mainstream media, and thank goodness for it, because I don't know about what it's like over there, but here in this country, the mainstream media seem to be completely oblivious to what's actually going on the ground. First of all, let's take a look at where we. Sometimes بلز له زي alternative media كم بعلنا زي دانيال ديفيس deep dives بالمالتي وكالوت كلاتهم كم ساتهم يمتم زحش حبريتا زبونا زلو مغنياتو نايتن تفيزو سلو زي كونو ناي بوتين تفيزو يكونون نتكو داي اب بايتا زلو تغكل كقلصون زفتنه انتايم كبل زفتنو زلو ابزم عرب عالم تفيزو ناي بوتينيو دقاف ناي بوتينيو بقى يوكرين تعوت على تزيلكا نتكونتات يوكرين كمزي قبرلو راشا كمزي قبرلو نداريلكا ناي راشا بوزيتيف ويون أبكون النزاقات مزلو ستزارب كاب دقافنا راشاي. سلزي المينستريم ميديا دايما دايلو نتحبريتا بحيتوا سلزنبري نتنسو بحيتوا زنبري بخالوت من قدي رتعاو ريبورت قبر زغلو كما تغلو allergic يزغون نحتاتهم لما كداخمين سفت سلزي اسكان ملس نتاكل الوايف دي. We are right now. So the U.S. administration under President Joe Biden is heading out. He's had almost 3 years to try and get this thing sorted out, try and use all these different methods and means and capabilities to give it to the Ukraine side, et cetera, to try to achieve the victory for the Ukraine and the defeat for Russia. It never happened. It didn't happen in the offensive in 2023, and it certainly is not happening on the defensive in 2024. And yet, after President-elect Trump was elected, and he is unequivocally saying he's going to have a negotiated settlement to end the war, we have the current administration doing this. Today, the president approved a new security assistance package for Ukraine that will provide them with additional air defense, artillery, drones, and armored vehicles. It's the 72nd such drawdown package announced by the United States, and as the president made clear, we're going to. Wow. تريول لهم بعالم كايم نقولها تحكي. سلزي سب حجي كبابي سب أنكل تنجزي نياسوار packages نيوكرين سديدهم كم زلوا أب نفسه كف دماء كابا 100 مليونات كسب بليونات تمن نياسوار حجز ويون رديت يوم زلوا ساتهم جن حويهم نبتكينا زوبني يوكرين سلزي كم زيانا قبرها قمت لي لهم تايب لها وور وقع أمونغو يوكرين أمونغو راشان زقبر زلهم زبلها هذا تميديا قميص بل يوكرين شرايتنا يوكرين راشا خميجر حزوال تريول لهم يبلو يعزون كمنا أمريكا زبرت سرايتنا عدز واجازلو كم كسب عنكروا أسوار معلتاوي سسره كاب كل عالم جرمن بوغانات تو فرانس تو يوكي تو قالي كلهم زم بعبب بوغانهم استفر عليه كرياتيفيتي زلوا أسوار قال بله كم زنا جبر كادات حزم راشا كحد حدا هجري بقول طبعا ما كن جرمن هيكوني نيرو كن أمريكا يكونن كاب كندا نشي كن كندا يكوني نيرو سلزي بقول له خلوني يشتكوا طبعا نيرو تنريو زلنا كونتات راشا كميجر مكيتاتهم تجر مكات رايزلو امبر يوكرين مكيتاتون راشا زبلاكا اتس ا جوك زي كلاسيكال كيز ناتهم نساتهم اندردوغ 56 هاجرات حجزو زلو مها كساب عنكرو بكل من قدي دموزناي وتهدرات من يخفلهم الله دموزناي ممهران كل تهيوت اب يوكرين زلو معرباين يزخفلو زلو تهيوت تا يوكرين تبالسي ارتفيشاليات نبر زلا ولا حنت تفريه لا يبلانا مزوان زو اخلق لا قلت بلا تناي حرشاق لا بلاي سديهم يزبالكن تقطبا بعبي بتقوما يزخيزل تي ايكونومي نايت هاجر كولابس كيري اوريدي من سيات يلون قال ملا سلازي كله بتقوما زخيزل كما يجرم يحجزوا تقمتي لهم دما راشا يوكرين كتكلاي كعلتنا بلغه يجهر مالتي continue to provide additional packages right up to the end of this administration to make sure Ukraine can continue to defend itself so that if and when this comes to some sort of negotiation
that President Zelensky is in the best possible position, that has the most leverage possible, that he has the most success on the battlefield that he can take into that negotiation. That has included additional policy guidance that President Biden issued not long ago to allow for some long-range missile systems to be used to help Ukraine defend itself across that border, and that policy still stands. Now, let's just So ከምዛ ንሪኦ ዘለና ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ ጆን ኬርቢ ማለት ወሃቢ ቃል ናይቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ይመስለኒ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ወሃቢ ቃል ናቶም እዩ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ባይደን ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናቱ ንዩክሬን ነቲ ኩናት ንክትቅፅሎ ከኽእላ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክገብር እዩ To allow for some long-range missile systems to be used to help Ukraine defend itself across that border, and that policy still stands. Now, let's just examine that first of all, from a strategic possibility. It is at least a plausible thought to say, hey, let's increase the pain enough on the Russians so that when the next guy comes in there to negotiate, he has some more leverage to go. So per se, as far as it goes, that's something to actually consider. But then you have to look at how that would manifest itself on the ground, and that's where the whole thing falls apart. And that's one of my concerns about setting strategy, because it sounds like that someone in the Biden administration has believed that flooding the zone with several billion more dollars before they get out of office is going to do something on the ground to Russia. Do you think that's actually going to happen? እቲ ስንቲ ሕጂ እንታይ እዩ ተቐንዲ ስንቲ ኦፍ ኮርስ ንዩክሬን ሕይልና ሓያል ኣፅዋርን ሓያል ቦታን ፖዚሽን እንድሕሪ ሒዛ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ዘተ ሰላም ወይ ዝኾነ ይኹን ኔጎሲዬሽንስ ዓብዪ ኢድ ክህልዋ ይኽእል ሓይሊ እናሃለዋ ድማ ዲስከስ ክትገብር ትኽእል እዚ ግን ኣብ ተግባር ክንፀባረቕ ከሎ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ይብሎ ኣሎ No, I don't. I mean, I think it's. I mean, as military men, I mean, I look at the use of Western missiles deep into Russia, a bit like the Germans using V1 and V2 rockets against Britain in the Second World War. It was never going to make a difference to what was going on the ground, and it's the same with this. I mean, I think in the financial world, they have an expression called risk-free reward. You invest something and hopefully there's no risk, but you get lots of money back. We seem to be doing the opposite here, which is reward-free risk. But we know that these missiles will make no significant difference at all. And yet we seem to be doing, notwithstanding the escalatory dangers that we're running into with the use of these weapons. So it concerns me. I'm not quite so concerned as I was, but at the time when I heard that we were authorizing them, it really... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ባይታ ማለት ነቲ ኩሉ ዝገበርዎ ሪስክ ምናልባት ነቲ ኩነታት ክቕይረሎም ወይ እውን ፖዚሽን ናቶም ክሕይሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ሪል ኩናት ግን ከምፅኦ ዝኽእል ርኡይ ዝኾነ ወይ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ኩናት ክህልዎ ይክእልኒ ብተደጋጋሚ ድኻም ጥራይ እዩ ወይ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ስለ ዘውፅኦ ሬዲ ገለ ከንደኾን ገለ ሒዝና ንተርፍ ንገለ ነገር ዳርጋ ኣሜሪካ እውን ብናይ መወዳእታ ነዳዲ ትንቀሳቐስ ዘላ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ከሲሮም ኣለዉ ኣይከሰሩን ኣሜሪካ እዚ ምንፃር የድሊ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ሂብና እዮም ዝብሉ ንመን እዮም ሂቦሞ ንዩክሬን ነው ነቶም ኮርፖሬሽንስ ናቶም እዮም ሂቦሞ እቶም ኮርፖሬሽን ናተን እየን ኣፅዋር ዝሰዳ ዘለዋ ስለዚ እቲ ገንዘብ ካብ ፀጋማይ ጅባ ካብቲ መንግስትን ህዝብን እዚያ ክትፈልጥ ኣለካ ካብ መንግስትን ህዝብን እቲ ታክስ ፔየር ዝበሃል ዘሎ ተራ ህዝቢ ካብኡ ተመንዚዑ ንመን ይወሃብ ኣሎ ነተን ኮርፖሬሽንስ ይወሃብ ኣሎ ሓደ ነገር ኣይኮነ እዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ከስብን እዩ ዘለካ ኣብዚ እተን ካምፓኒታት ግን ይኸስባ ኣለዋ ስለዚ ኣትሊስት ብመንፅር ትክለታት ትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ቶታሊ ከሲራ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ኤሮጳ እዩ ቶታሊ ከሲሩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ እቲ ጠቕላላ ካብ ህዝቢ ካብ ቁጠባ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓለም ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ በቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክሪኦ because President Donald J. Trump, and you know this from being there, he thinks at levels that we just look at sometimes in astonishment, and it works. And it works because he plays off instinct. He kind of knows people. He knows how people react. I just think this is going to be an exciting 4 years with President Donald J. Trump. And I think... So, كل تزربانا تسميكم مزي دونالد ترامب بقى فولي كيلت كم زلو غيري. That's why ما شيء مو زلو. سلامتاين دونالد ترامب عبي امنت قبل علي زلو عبي كبر قبل علي زلو لوياليستس يوم زبلوم زيهم. دونالد ترامب كتعلمون زي كله أنا زدليو. تكوينات قبل سنة 4 ساعات كودين تحريله. نتا أنا زدليو كتكبروا زغلو أعمل زلهم لأنه كله جن كابت زي كوس زي كل زبالهم سبات رأي تيزر لابزوان زي الزقاء أبز حلفة عمتات بزح سلز محروه أبز حلفة بريزنت مسكونة كلها توم أب واشنطن زلوا قال لما نفعد مسلون عمس جبرة كلها توم علامات بتبدأ حرم جارجة زلوا منجس زي محضر بر بت بريزنت كما كزوز دليل زي
زيد اللي مخانم فليتو سلازنا بري حجي تماهير متي كل جينا أبتي سلطان كيما زخلو زدليوم سبات نعوك سمعوا زخلو نتزدلي أجندا نمتكبارك حجز وزخلو زبالة سبات ملي ولا تتيم مالتي حركة The world better get ready for it. And something like that wouldn't surprise me at all. Are you planning a trip to Europe? Are you planning a trip to either Russia or Ukraine? Yeah, we're putting together some plans to actually go out and just listen, and because we're, obviously there's only one government at a time, and you don't want to run afoul of the Logan Act, and we understand that, but it doesn't hurt to listen to people, not to negotiate because we're not part of the government yet, but actually to listen to these people more aggressively, looking at the calendars, looking to do this in the near term. مالتي جيني يوكرين وين راشا أبز غربا مدبا لكادي كتجيش كليب لولو يا نفتن على نات كونتات أفكار سلطان مونسل زي بلهم كقبر واي كولونيوم أمجن أحفشا نتي مدبات نتي قداينا السلام يدفعوا له خمسة له تيم ناي دونالد ترامب وين تعرف دماء زكينات زي انت واحد أب زمن دونالد ترامب تطوق له زغل من قدي عدل كله خمس غل تصفان قبر تطوق بالزلويو حدا جنيا وكينات تقول عالم حدا جاك فتر زغل سلزغونه تسفان قبر نايلو مار استاب زكودي لايك مقبار سبورت مقبار بزز عرنا محجاز تتقبروا حاجة الزماء قبل برنامج قلنا نايلو مار استاب زكودي ناي وترو كم وترو زياله بو ثلاث نقرات قلطيفنا كنعرين كنستخاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኽኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብራ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብራ ትክእላለህ ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ